Okay, mga kabalen kong taga-Porac. Atinta mo pong bayong tuklas dalan. At saka pong Kening, Clark, side gate po pa sa Pambatu, Margot. Mag-exit tamo po kanyan Kening, gate naning Sapang Batu. Yapin po yung dalanan tayo ni. Muli ta po Porac. Yapin po yung bayong tuklas sa dalan. Dita ka rough road pero walang kalbog. Yan. Approaching ta na po kayong side gate. Exit na po ning Margot. Yan po yung kayong bandang right. Papuntaya po sa Sapang Batu. Kinita pong left kanyan. Mag left ta po. Pamargot po yung dalan tamo. Para pumiuli tamo keng Balen, Porac, alang albug. Pero dita ka rough road. Inipundala ng tangay ni tapos dumalang kay Santa Cruz. Tapos dumalang kay Manibawog. Medyo miniwas tapong bagya kay traffic. Ini pong bayong tuklas sa dalan ni. Alaya pong ka-traffic. Inipundala ng tamo kanya. Yapin po dito ang barangay na po naning Anunas. Barangay po ning Kuwayan. Sabihan ko po babagya po tapong labasan ta nila dito ang barangay at sinabi ko. Ini pong babaybayan ta ang barangay ni yapin po yung barangay Margot. Margot po Angeles City ne mga kabalen kung taga Porac. Siguro yung biyahe ngayon ni mga 25 minutes to 30 minutes depende po keng sa Kenyo kasi kita pong rough road. Siyempre, medyo bako-bako yun. Putang totally talaga rough road pero po sementado. Ayan, nagpasta na po yung kaya na po ni sideboard ni Sapang Batu. Ini pong Margot lugar ini. Yapin po itang karangay migabalo. Yapin po itang akakitso kay side na po ni Clark. Pag pululob kayo kay Friendship Gate. Yapin po itang left side. Nung palob kayo po yung Friendship, yapi po ito left side ining Margot. Kaya niya rin po itang dalan papunta keng Deka. Nung balo po itang Deka Homes Subdivision. Ayan po, akadyo naman po lang ka-traffic. Uling po nga pa po makaing balo yung dalan na ini kitang amanwang kong shortcut. Ala pa po makaing sakyan na dadalan mga ka-sharers. Ini pong video ngayon ni hanggang po getang exit na po ning Mangkatyan, Tete Mangkatyan ang gaya po kaning video. Kaya po yung video ni around 23 minutes to 25 minutes may kapag-exit ko po kanin kaya estimate kaya po itang oras sa pamagluwal 25 minutes to 30 minutes at yun nakapugeng Mangkatyan Barangay Mangkatyan. Tutusin po malamba na po yung dalan na ini. Ngayon ni demo po talaga gewa grader de po. Uling pong siraya po yung dalan keng exiters. Pwede ya pong alternative route ni karen pong manibat karen ang Porac papunta Angeles na ayos de pong gewa i-grader de pero dati may pong dadalan ni pagmumunta ka Maluwali yapin po itang dalan kitang dalan papunta kayong barangay Maluwali sakop niya po ni Porac yung barangay Maluwali mga shockers ha. Ayan po itang kantong akakitso po akakitso po itang kantong yung pilwala na po yung ban yapin po yung tapong aman ng subdivision Deka Homes yapin po yung
dalan ken ay po papunta Deca Homes, yapin po ita, yapin in Deca Homes po. Karatang ting kamag-anak ka rin, mabilis siya pa yung dalan. Nung talagang Deca Homes, muli la po, at yung dalan, malapit ka rin na mga kasyakers. Kaya po pagmasdan niyo po yung bakod keng side, yung po ating Badwire. Yapin po yung keng Clark yan, bakod niya po ng Clark. Yung pong diretsuan niya yan, dire-diretso, agad dyan po po, tasabihan ke, paluwal niya po kitang friendship, yapin po itang kitang paluwal kareng Korean restaurant, ne, mga kasyakers, paluwal niya po friendship. Pero kita pong dalanan tamo, manokong shortcut, eta na po miras ketang friendship gate. Yan natin na pundita ka bako impong kening underpass. Impong babaw na yun, yapin po yung SCTEX. O na siyempre, muling gagawin din po yung dalan ketang SCTEX, lang ketang tete, may siraking mga tibag, mga toya posti na alala pong palabasan ngayon ka rin. Kaya iniimpundal na yun ay isip ke para i-video ka na tapong bisang dumalan ay naman po sa pilitan nung marugul naman sa kenyo, bisa akong miwas ka traffic, pwedeng pwede po kayong dalan na ini. Ayan, yapin po yung manong dalan na ini papunta ketang Friendship Gate. Pag diretsyon mo yan, dumalga Friendship Gate, papunta po karetang Korean Town. Ngayon po, mag-right tapo ka nyan. Ayan, tapon diretsyo, Friendship Gate, mag-right tapo. Ay, kitso na yung manindalang keni. Aneng kasanting, aneng kalwalas. Bali po yung kakatamong luluban, barangay kanyan, yapin po yung barangay Anunas po. Kasi yapin po yung shortcut yan, yapin po yung barangay Anunas. Ayan, ikitsindalan bayang gawa, kalwalas na. Malwalas siya, wala pa makaing lalabas. Barangay Anunas, yapin po ini. Yan. Pag po diretsuan niya ka rin, dire-diretso ko po, ganyan dalan na yan. Yapin po itang barangay Anunas. Nungokor niyo po itong, agit siya na yan po kitang kanto ka rin. Ngayon po, bangat mag-reta po kanyan. Yung diretso po ito, yapin po itang paluwal kayang Anunas. Ngayon po, kanyan, dalan na ini. Dalan na naman po ini. Papuntaya po barangay Kuwayan. Pero chuta pa po Anunas, hindi po kanyan. Kaya pong kanto na po itang ligpas tete, yapin na po itang barangay Kuwayan. Hangga po keni ikitche, kalwalas na po yung dalan. Baya pong gawayan. Kasi po, yapin kendi po itong gagawa ng subdivision na Montclair. Inamakandado po penya mas nalandalan kening barangay Anunas, Ampong Kuwayan. Pipag shortcut po or papunta kay Clark para yung mga traffic po yung matsurin dalan. Ay approach tayo po itong tete ken, tete. Medyo malawot pang bagya. Ditak naman, ditak. Pag naging pocket na po, yapin na po itang manon kung tete. Siguro yapin na siguro ini. Yapin na po ini, may glepta po. Tete ya po yan. Ayan, siya po yung tete. Yan. Yapin po yung tete, kening kuwayan yan. Nung pong lefta mo, yapin po itang dalan papunta Kuwayan, yung exit na po yan, yapin po itang McDo, kitang Friendship. Yan, indiretso po dalan na ito. Pero ito po, mag-right yan.
Diretso niya po ito, exit na po itong McDo ko. Ayan, ngayon may right na po. Diretso. Kaya ni po, akit tayo po itang, nung pong pamilyar kayo po, nung dadala kayo kay Exitex, itang tatalakadang subdivision na Montclair. Bandaya po kayo nito, mga ka-shockers na yan. Samentado yan pa rin po yung dalan. Igit yun naman po, lata pa po lebasan na makalbog. Yan po, indal na yan. Yabi po yung papunta po yung barangay Malwali. Sakop na na po ng Porac to. Yan po. Igit sa indalan, masanting niya. Pakaras kita, dito ka rough road. Pero, alam traffic. Kaya po, yan po, agit yun po yung gagawin na pong subdivision na Montclair. Kanyan. Mga kasyagers kabalen. Project na po pala ng Robinson tane in Montclair. Anya paponduya po. Kaya gawa po sa rin ng dalan kay Exitex. Ito yung exit kay Montclair. Ano din hana ako galing na magbike pangabilis da. Ayan, nakita niyo po ganitang gagawin na subdivision na Montclair. Yan po project niya po pala ng Robinson. Ayan, Montclair po. Dala niya po rin palipat siya po kay Creek. Ayan, Montclair. Yan Robinson land niya po pala yan yung gagawa. Yung gabandi big time la. Ayan po, bandang right side ko po yapin gagawin da. Ayan, ginawa na puntete, palipat kanyang kabilang dalan. Ayan po, dire-diretso tamo, yapin po yung papuntang barangay Malwali. O, karen po yung pamikabalo, yung po dalan na ini, lumalya po kitang dalan, papunta Boracay. Ne, mga kasyakers. May bigla kayo po siguro papunta po getang Boracay ni. Ayan po hindi taka rough road po samentado, pero siguro datang yung panahon samentuan de po ini may kaswelo tapong lalabas. Ayan, bagkus mamanuran po. Gusto niya po yung dalan. Ayan po ne. Ayan po makaing bako-bako. Uling siguro may grader ya, pero minura po kanya na po matsura ano ba pong grader de sali siya pa po. Ayan po yung diretsyon dalan niya. Yapin po papunta kay barangay Malwali. Maglepta po kanyan. Bampong Mirasta Porac. Ayan. Yan po yung diretsyo barangay Malwali. Maglepta po kanyan. Ini. Dita kaya po rin yan. Dita kaya po rough road mo rin. Ayan. Ay che po. Masanting naman. Diyan pang rough road ya. Kaya po mga lalaming cool na. Na nung mimiwas ka keng traffic, masanting niya pundalan ini para kaya katamo. Yan, may mga motor, ayan po. Ay, may papaya pa ito. Hello, hi, kanu. Hindi po parang kolong-kolong. Ala po pong mga ilalabas, uling niya di pa po siguro baling dalan na ini. Na lumalya po ini kitang dalan Mapurakay.
na nung may samento ini sa lese ng dalan shortcut nakadumalan Santa Cruz Manibog ani dalanan tang traffic ketang intersection nung mumunta ka keng Clark. And may grader niya po ini galing pong para pipag-alternative road ay pagka side out grid mawala tayong may grader. Yung video po nga putut LI po baka 15 minutes na po. Ayan walwalta na po kanya malapit niya mo ketang aman mga kundalan papunta Boracay. Atin niya pong signboard ni nung pong manibat kayo po rakmunta ko po Agnes atin kayo pong akit signboard ayun po din signboard na po din Barangay Manuali kita pong friendship kuwayan yat wem yung pong pauket ayan niya pinapindalan na ning Paporakay kita pong perchindalan nagagawan na po na pamyasamento o yan pero samento hindi po sugrado yan santing na santingin dalanan tamo po mabilis na mo po kanito ayan po ikitse dyan pong iya po samentado iya po mga lalampol po ligdalan kareta pong bisan dumaan iya po satilitan tapos nung SUV po sa kanyo yakan iya po yung dalan na ini ayan mamanoran pa po kanyan mga kabalen mga kasyakers. Samentado, aligpas na po yan. Inin pong dito ka rap road yan. Samentado yan, ito pong ketang dulong at yung truck pong ito. Kapaka-park ka ito. Samentado na yun po kayo yung dalan. Yapin na po yung dalan. Papunta Boracay yan. Dalan niya pong minuto. Alang traffic. Ayan. Yan po, yung pong ating pick-up samentado na yung po kanyang ken anong pong mayari po gageta kay santing nasa lesenin dalan yun yan samentado na yung po gen yan pinapitang malwala sa dalan getang side papunta Boracay yan yapin na po yan margulya pong bagay ni may kaiwas na po keng traffic keng Santa Cruz Manibog pong intersection ikitso naman nalata mong dala na traffic hindi takbo pong rap road ay naman pong mga lalam akulpul agyogyo de po dahil sa ken mga kasyagers yan po dakal na may asaganan sa ken yung kuling pong dakal na mo rin makatok ng balay banda ganyan po karata papunta kay Quarry. Nag-umpisa po kaya tangkulat siguro po palwal na po ganing magkatsan mga 20 minutes mo po siguro 20 to 22 minutes kaya kalwal na ako po ganing dahil na ini manibat po kaya tang tulob na ning Clark pa-exit keng sapang bato side gate yan ang pamilyar na ko po siguro kaya dahil na ini pwede yari pong karetang bisang mag-practice mag-drive pwede po ini malwala siya iwasan ta na lang po den truck ulit kanila po dadalan detang manibat keng Quarry yan ikit siya po yung tagdalan ng tamo pugya kayo ng buriyan dalanan mga kabalantong tagaporak mga kasyakers ayan po yung left side po kanyan yapin po yung papuntang Boracay Resort. Ayan. Ayan, papunta po yung Boracay ito. Boracay Resort po. At ito ang dalan papunta Boracay Resort. Malapit na pong lumuwal keng
Mangkatyan, mga ka-sharers. 20 to 22 minutes miras na kayang Mangkatyan katang dalan ng tamong bayong dalan. Ayan po, palwaltanan kayong barangay Mangkatyan. Yung pong kayang side, yabin po yung manodang balik barangay. Balik barangay. Palwaltanan po balik barangay. Karata pong bisan dumalan, ulitan ko po at niya po signboard nung magpapunta kayo po kayong Angeles or Clark. At ito po the signboard kayong dalan Alakaw pong Kalili. Yan yung pong left side, sabi po papunta Manibogyan. Right side, papunta na po Porac. Mag-exit tayo na po kayong balik barangay. Mamanuran pa po katandala ng tamong. Okay mga ka-shockers, at yun na po kayo kung buriya po dalanan nitang kanakong dalanan na dalan. Na ano, o yan, lagi tao pong tandanan, lagi tao pong mimingat keng pamagmaneo. Keep safe always po mga ka-shockers. Happy trip!